سیمین فوروما هولریه اما تدخل کاروباری ناوخوی ترکیه ناکه پیواجویا چارەسەریya پرسا کوردیا li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê yek ji mijarên serekêm panelên roja yekem bû. ام کشیه به چک چاره سر ناکرد بانگوازی سروک او جلان نقش ڕێگایەک دەبێ بۆ ئەوەی چۆن ئەم کێشەیە بە شێوەیەکی دروست چارەسەر بکرێت بەڕای من زۆر وەختی دەوێ ئەوە نییە تەوەقعات کە وا بە ئاسانی و بە شەو ڕۆژێک ئەم کێشەیە چارەسەر دەبێت من پێم وایە بەو شێوەیە نابێ بەڵام بە تەئکید لەم وا تەوەقع دەکرێت لە ماوەیەک نزیکدا ئەو بانگەوازە بکرێ بانگەوازەکەش وازەحە بانگەوازی ئاشتیە من هیوادارم پەکەکە و هەموو لایەنە سیاسیەکانی تر پێشوازی لە بانگەوازی بەڕێز و جەلان بکەن مەدەخواست بۆ ئاژی بکوردی بۆ ئاخفم خیتابەوە بکوردی بکەم بەشێک ji siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye di forumê de beşdar bûn. Nerînên xwe yên li ser pêvajûyê û bangewaziya rêberêgirtiyê PKK Abdullah Öcalan anîn ziman. Most probably in a couple of days. بەئەگەرێکی زێدە دەچەند ڕۆژێن بێدە سبە ئان دوو سبە ئانژی سێ سبە ئۆجەلان بەنگەوازیە خوا دکەوە داخوازێ جێرەخستنا خوا پەکێکێ دکە گۆ داویێ لە ململانەیە چەکداری یا لەگەل ترکێ بینن چەکێن خودەینن و ڕێخستن بێ هەلوشاندن وەکە سەرۆک نێچیروان بەرزانیژی گوتیە بێگومان ئەڤ یەک پێویستی بدەمێ هەیە ئەگەر سەرکەفتی بوو وێ دەمێ باندۆراوێ لەسەر سووریەژی دەبە ji ber ku hêzên Sûriya Demokratîk di jêr bandora Öcalan de kar dikin. Bizim kanaatimize göre mutlak surette بنرین ما دویت کس بانگا چکدانینه بکرن جبر کو از دوی باوریه دما دسری دا کرد دی سوده کم مزن a bangavaziyê kewiha bo hemû mirov û gelên li navçeyê hebe. Ve en başta da Kürtlere çok büyük bir faydası olacak. Şu an Öcalan'ın PKK'ye çağrı yapması... Parlamenter İstanbul'ye CHP Oğuz Kağan salı cî dibêje bêdengbûna çekan rê li ber siyaseta demokratîk vedike. Silahın ortadan kalkması, demokratik siyaset... Rabûna çekan ji holê siyaset û demokratîk bihêz dike û rêya vedike. Tirkiye salên dûr û dirêjin ji terorê wendahiyên canî û madî dane û gelek ji destê wê kişandiye. Ji ber wê bi dawîhatina terorê û çekdanîna PKK û meşandina pêvajoyekê ji dil a derbarê vê mijarê de dê me memnûn bike. Hepimizi memnun eder. Li hikûmeta Tirkiye ji bo qonaxa piştî banga Öcalan û çekdanîna PKK حتی نها تنخشره یک بلاو نکریه. پارلمانتری بری یک پارتی عبدالرحمن کرد جرو داوره اشکره کرکو حکومت جبو قوناغا پشتی چکدانین خودی پلان و برنامه یو لبندا پینگاوا قندیلیه. امزانن که بری چاره سری پروسس بری دا هر تش حاضر بو. دست دولت دا هر تش هر گاو حاضره. بخو چک تشتکی یعنی obstacle کی یعنی انگل کی مزنه بروی او چک دانین چه به از باورم هر تش حاضر بری دا ام پر تش مثلا با قانون اساسی ما حاضر کربو او پشتی چک دانین او لچای دانن چوا ورن باجارن بجینین هر تش حاضر بو. بریاره شان دا دم پارتیه امرالیه کو و جاره جهفت کسان پیکتی ایرو پشتی هفدیدنا سیم یا لگل ریبرگیرتی PKK عبدالله Öcalan لستانبول داخویانیه که چاپمنی ساز بکو درباره پیواجوی ده زانیاریم برفره بده. دسته یا ریوبریا ناوندیا دم پارتیه جی جبو داخویانیه بستانبول هاتیه بانک کرن. فرد ایساق رودا